Salam doston, hi friends, welcome to Learning Tajik with Achilovs. My name is Hussein and this is week 6 of 500 most common words and phrases in Tajik. Water, об. I need some water. Ба ман камтар об лозим аст. Ба ман камтар об лозим аст. Tea, чой. Чой. Make yourself a cup of hot tea. барои худатон як пиёла чойи гарм тайёр кунед. барои худатон як пиёла чойи гарм тайёр кунед. And I said худаton in this example, so худаton is for шумо, and барои худат, if I say барои худат як пиёла чойи гарм тайёр кун, it's for tu. Coffee, қаҳва. I prefer coffee in the morning. ман нӯшидани қаҳваро дар пагоҳи рӯзӣ афзалтар медонам. Beer, оби ҷав, or most people say piva. Piva is a Russian word, so оби ҷав is not that common. So I owe you a beer. ман ба ту як оби ҷав қарз дорам. Or the common way would be ман ба ту як пива қарз дорам. Yeah. Wine, шароб. We are out of wine. Шаробамон тамом шуд. Beef, гӯшти гов. Гӯшт is meat and go is a cow. So it's like cow's meat. Nowadays beef is expensive. гӯшти гов имрӯзҳо қимат аст. Chicken, гӯшти мурғ. Which do you like better? Chicken or fish? кадомаш ба шумо маъқултар аст? гӯшти мурғ ё моҳӣ? Pork, гӯшти хук. And hook is a pig. So in Tajikistan, Tajiks, they don't eat pork, but there are some Russians and other foreigners, they eat pork. And to be honest, I've never seen pork in the market. Farukh can't eat pork. Farukh is a male name. So Farukh гӯшти хук хӯрда наметавонад. Mutton, гӯшти гӯсфанд. In Tajikistan, most people eat mutton and beef. дар Тоҷикистон одамон бештар гӯшти гӯсфанду гов мехӯранд. Fish, моҳӣ. This fish is delicious. ин моҳӣ болаззат аст. Alright, that's it for today. Thank you very much for watching and see you guys next week. Khair.